Ubwansu Gusii. Mwana mwanju muri Ndizi TV andonsi asoberera ni maragobe ngeto kanyona sembe wa sumuru mwanone asiri tukukoretera abageni bakirengenje badinga kibakore mirimo yabo asiri tukurera nankwire wikasense mo yanyaribali cyaje kumerana no mugeni one asimaroba yabone ngwikande mwali baga atutebera ningo tumaye guskoje uskuri ningo kwali ne asengera bene ngo tina so sense mo mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News digital boga sense mo ya YouTube na botonyola Ndizi TV News uko takuru karengeli kiyawo getume gwetera sinamba ira seskini ya igorabu editokanyora senjira yabene kabamo na intwe ekero mu rubiri no tokonya nabageni bakirengenjo badenga kibaki nedenga kibakore mirimo yabo asensitu ya Kenya nikirenga kyabo ngeri kwabwate gucyasa matukari bosyo ko kabamo na nje uikomo ibuna batebi na nyore no mugeni wana simaro baboni nganko mwari ni cyane gikomi aratokwani atatebe ningo dumagosuka gochibosyo inero Ndizi TV bwansu Gusii. Ndio sana. Karibu sana mheshimiwa. Ndio sana. Bona tebi mwanju muri ani unatuacha gire maro ya boniga. James Kenani nkorokwa. Seito keumbu. Yondonga. Yali wali chache. Edore na James Kenani kurwa sensema ya Yondonga nyali bali chache na watu tebiriga. Kenani uyu noyo. Usikinani nelia. Kenani uyu nelia talia tata. Pastor Hezron Kenani. We were the president ya kanisa ya Seventh Day Adventist Church, Gusii, Bumansai, na Buganda. Ebiyonsi na abete. Asise mechonsi. Ebiya sana asumuro biriyo Kenani rero turarigireli umanto atagete kumayana Kenani ningo. Abana bakonyamba kumaitira kila sisi tukora turako murekera kabisa tumanye Kenani ningo asumurubeli Omogano one inki akodire nandi ngendo gyanda tokora nandi ngire kiege abwade kirenga kyae ochi asama tukari bosi bona tutara ikabo umede Kenani ne naibwire muna monde mwana onde bwensi ukina wiborwa twate birani gebore Lyondonga abu yali bali charge wiborwa asenka eyo uyu karenga kwiborwa nandi inga kige kwiborwa Kenani. Kwaranza giri that. Njono yoga tato. Asenyi bole Nkindu Mission Hospital. Tata no rango kolegasi uno dresser. Igo no mwaka tarehe 24 mutenyu 11 mwaka 47. Nali nyibuire. Okeburu yoga tato. Biasana kono kwebwirwa asenke yo kana debire ninga kiwa kinede ngo ogaikinga giyo kwande skuru kono to kujakera bono korosa kabisa Kenani ningo agumbiore asa Hezron Kenani ngakire ndigalinge dresser na wantaba nkubika okwana nyagitali aso kwa itibo kogoro for example okoboerera okubika ilyo so nyo ba tebiro wetu sindani okobete sindani Igo hospital ya Kindu ya linge mission na ambono ne bere mission no walinga kolega imirimo bono linde abange beito abana ba mintu bose no ngolenga ibaibole bose agacha gatige gasi yu yukurwalia agaswaye gasi yukurandi karwana so gasi yukurandi gagendete paka Buganda as Bugema Missionary College nwajeta kaburi kusi urandi una intu wana linde little primary school was it school yoboroso school ge was the yoboroso Bugema primary school Bugema wachete bana uchire jinsi school Uganda of course rende ko na ikirikira sisatu nka Lyondonga primary igonje tali kirasinya kirasi bere sesoto ekrona so kirasi nyerende na ba mitu ende na baruno balenge omonene erega lengo some secondary school ya Bugema noncha kireta gurende kira malaria ya ucha mono mama gateba ya tuira nenka koru Uganda akatokera nanka ataka iwe gasi nyanchwa akabo muteneneli na mchenga ya ndole ndakambeka intigeti
nkamoberisia abwo wigirire nga agono agwe karonde nyanjwa kirasinye iwonto debe na ali gwasomete matuku make buroire bogaje emetinye emyaka ibere buroire bogaje Uganda mwachire bano Gusii twaza Gusii abandi bakaira nanka lakini tatalinde nje tukamenya komo nyanjwa naona asomete paka standard 8 standard 3 akora matemwa ngaeta ngarangirwa sameta tata kana katebatia ngene kamagambo iskuru ya SDA sameta bono karwangirwa sameta bono odero ende kamagambo ende kagendo no someta kamagambo chakira form 1 waka form 4 ninyorete nawe alengi ngakingia sana kiaro ona alengo wasome bintu biria biusikante no kwegena kwa ifamilia ito kia banda domino beire muntu bwikanisa nando ona era mbale kumusuma mona lete fees bali ko banyu musara banacha wacho irono goseli ku fees na ngoseli ama ete ngo iseto ko ganyo mutinyo kumuna jatuli chinga na waro si program yo debe na ayengo wa de mechando mena ase ana ya masomo ase fees goseliwa na bana ba minto bonsi mbago ate mechando yo james debe na ngwe bore tu ase familia kumajigo tware bitoki yake emugaka twate birendere na lengi buga mongino mino baba ngiaro kore yare ngo modikones o kore mirima se kanisa modikones lwa kanu go kwerwa akore kanisa mirima kono gwetire emugaka mino tebirina atiriko kwanda sameta genda kamagambo mwachiro nakina gwa koreta masomao kurororo ase siki yarende ana nyote mbiana ngo kolega shikira amasomane kera ngutangana na lenge ange kuru form 1 ange paka form 4 lakini ndire limona abete namba isana ibere okarwe namba isana ibere akona lenge form 2 mu principal na tagido de kurandise tuliondonga igagantebia tuche komo nchego nchora wojeke Gusii ero korandi gesongo yo mokaimani mo translate na wana jetenga mo translate ruya kuruka magambo bon ambegete gali aya kande tapaka ngasito no ala ndeti ono ngekro tu akora kama te won rinde to yani ngaturaragira tokano tukaragira ora kayetenga ngungirale ngamate ya to gutigani chanke yake agancha ngando Jumapili kera ngoso mutu alingi Jumatatu ngatigara Jumatatu rende onkaboka maambia oyo na gire school tinyo utigo senta tu ngirete ne pigi yaye akini ninyo etenga na ngire school chize cha maambia cha breakfast wakurenda gere ntangani ngati ko yanda mesa ga karanste amina sekruge kana karanste nkara bintu byane mbiyo tu abwati chisani bikombe etc chiuma byane mbiyo ngamondo turabani nkabuli ngayi bintu byane byachita bango ntabingo oyo preceptor na yule nkolenda bamura ni metro ni yale ndaba subati ngai aje takanyora biro igora atangole tabire chingi akabirute dustbin na the dustbin bakaenda bakarute engoro ime engoro nere ubiyare nkobe kwa ndagere atigaire etc ngabono no bikare magu ngokumi ano ungeni wane buna bwale ngo bakerende ata ayo tigandro umuntu yo igekara kolega si kabire yo ya na tuli bageni principal ngo yenda sale ndaji ningwana nera gacha konseli iyo nkorengere na manyetenga ngosei ibano iri form rengo form 2 Evide que ndukia gerete ngawa namba sawa. Ina kia korda tu kontina dingu arune wan bagira sawa. Wala ngara muere lia magena. Okara muere magena. Ani ndo tebe kene ma tende
problem yane mbwate nene no watabe ken na nenga kiende ken enkili kia lakini nchengwisa nekani ngana tabira ken bas na bana ba che school kuruali bakate kumbwatisa ese na yali ngotakoba lakini tukakanya kengere kabuga tukaende kirasi lakini na wana chito ndenchara abo tatu minera ngayare takali na njuga sia taramanya ya siminjia lengo ndera matukana ali siminjiro wakayo echi chako wako kero monto manya mangana genda bas wakarolende na ose ru mwalimu ngatego ano enda sino ama ene tata na wachita kanyuji la karanga yuko bikenga na utumeto chikurwanya bali abo mubali ngaseli wono ngarete wono kobera etamwe iwo cha okarama temu yoka tuli komanya school ngaki yutatu nalina avete namba 7 ukabona namba 7 sarwa badiske kalele avete kuruelio ngaira namba 1 ekero tamwende kubwatia namba 1 na na bongo kuraona division 1 wakona division 1 kurubona kamagamba tu alenga bana babire wanyote division 1 kuru form 4 wanyo division 1 de monto nyo division 2 na era na etete bako yo 3 na etete oyo 4 paneroli tigatuna bande bang kono kwa kurwago na jorete Kisii school wajara Kisii school form 5 form 5 bona ojigona 5 na 6 Nkanya Rwanda ngira bakarani kama sichibu asogete mwana nyata na rangi lu Kisii school kagenda Kisii school ene form 5 form 5 bagubona ende abande mbaro kuru bogere mbaro bayikoyo ete igere national ana urete Kenya ngima no nchiete ngaso after 1 year abono Kisii school abono Kisii school ndio mwaka of form 5 wera musanione ulinkuru kwa Unyangorora Dr. Unyangorora na chitaka we doctor unfortunately na chitaka sira ante binga toto kora matemwa London Gusii high level mwenye kora Kisii school tole form 6 term 1 Tojiko sebo mwaka moenda form 6 mogoli nganja oita ukarona bo gwetio muriro rende ngacha ngate bitata ngefisi ngakale ngote muko igwa mama nyito nyango musani unerende yasa wonka bosia ali akangata shilingi 200 paiteni shilingi 200 examination fees shilingi 200 chali mwaka kiora be chem 1968 shilingi 200 ya wadari value sana yes mwaka 68 bwana kweli shilingi 200 kama 200 nga kaiulisiti jina chikenga jibe satata ngete tio mwali ikera after that na koleta matema na yakora nga sanikia University ya Nairobi akandangeli Iwangu edete yes na edete ana gari kwa edete na edete kabisa na bana linge mungeini na linge mulimo hono na linge mungeini University ya Nairobi yes bona takora bwadira abuto na sumo tumo sinento kwerna na ndo to erna kibano kwa Sweta University ya Moi ya Nairobi ikirwa Sweta University ya Nairobi ikiara umwaka oyo motonyo koreti proje gwaitire gwanyutigire gwachire tera sumo tumo kai gomanju morera kwera tora sentunende ya kabere
James Kenani tina bono bwetire rocho otigire metinyi mekabuta jetiko gendra bwetire bono kwenda Gusii University ya Nairobi. Ngwira tora sintune ya kabere toskene on Ndizi TV wansu Gusii. Ndizi TV Obwansu Gusii. Season yeye asegosori yokwegia ya papa antivirus. Antivirus? Abana ngaibali. Mwakoli antivirus. Hedeni yaga gosacha kuibera. Antivirus no mwakona. Have you seen the papa that we are is with it? Baba maya. Ana mamu abo kanyoni. I don't want to see your kanyoni. Okanyoni as big head, as big head. Kirali tukoria Jumanne, chinse ibere chabo tuko, na boigo moiroro, ritukoria Jumapili, chinse kiande cha mugaso. Rikire moro ya beire bome. Rikire fire. Togenda baba. Ese inkurwa. Ndemaga yakwe mpaka 90. Esukuru yokwegelia Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora yubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Obwansu Gusii. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia.
Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo: Camel Park Hotel, The Bride of Kisii. Mwana mwanchu muri Ndizi TV ka tuendete ko banaya sumuri mugano na semaro woniga itugara na ko teni ko tuna James Kenani mheshimiwa atunya ko twera kabisa ngakia kinete bono oikira si University ya Nairobi wigwete na mwakano ra watigete taso mayonze adena alinde ko rangweti alingo murro ojira si University ya Nairobi na tata tena ngakia soetorro bono orangiri dingo tena bono wajira si University ya Nairobi mutanga ni okora yo kuru Kisii school ekara Christopher Mogere. Nametu Christopher Mogere. Nairobi. Nairobi. No man. Ni wide. Nere na bakorete gakaenda. So na ndangandete. Na tangite ko italin kirasikian. Ere ga lingu sana nyore to ruro. Wono bali walengo no wala manitinga na korete bo. Buna wono John Nyangoro no alenge. Agante. Now Iwanchi tikorangiru muruminto ulinge Kenyatta University obe Kenyatta College yange college ngaki by then ongonde winga elitalia ondire notes board ye University ya Nairobi injo soe kwara kwa iruli baka kaenda na maana kanyiru tiliana na odire no akarongote we faculty ya arts na ere ngogendo bagondebia igoto akego tuganye kiara yalinkuru kwa University College, University of East Africa, Nairobi campus. Kai. Ikiara woni university wate head office Makerere, Uganda. Ngakanyari ndeliru weliracha, kambeka mikiara iminto iriwale nkoboli ngo ikotu are principal ibere ne subsidiary yemo yons ni nyorete. Wono ba wate ngenje barantange. Tinso. Nani ba manje tenga ni school na gasomire Kisii school nkaruo arwa mete ngo na mkora matemwa wetire one university oikira ndia machike university tigasome ona soete bono ukaba university miaka yao yonse na miaka mbona nene twango soma miaka ene no etatu ine tatu twango soma ekiara tro nyintu abate form 5 na form 6 elwaje go change it for 4 na lie ebetene wakar from 5 na from 6 tikasira akia masoma alenga si University James nabona gawe sana ete clean experience kende kyao ekero guchiaro ngwana gutwaro gusibole bono oguchi gutwaro gusibole bakwende university ikiagera ono isotayo gocha guna watenga na kyotara soma mamo minuta yo watenga ndo rasiba chiombe ino ndeka bireju so no bwateri bagalisa ine huwente basoma igo turu cha abande mbale bali balenge form 6 Kisii school ekronde form 5 aro bata ngani tu mwaka wono muna nchieta roro kiara London GC yango soka omutinyi angu mutinyo usabaiga iliende ya HSC ili ya Cambridge yango soka omwalimu mwaka so akaronjeta ago ninyoreta basani bane konya nanyore Kisii school twabeta na waru mwaka mugima Kisii school na alinkanyora bakankaribisha gaswaro now egente kia alinga kiyu eko alingo gendo wechulie form serikali yako ya Ghana walingo swa chiwa sawa ngoro ke boom na we ko twale esuti yikwa chiwa sa chiria na ndo twagenda twaragera busa twagenda twamenye dormitory tuliwaka na kende twaba tubugimubya sana na nabo twasikire ndo twalenge wangi nabo twasikire sana bono kwa University ya Bunani ga iwa sugete koji ibosio James
mbwale no gusoma na gukura wakora ekona gukura njewe nje konyora omu principal o Kisii school Olinguru Gamaliel Walobwa na tukirite gari yaye ekorekana chi hostel chito ya lengi pika nini station wagon Pujo 404 nini nyulete kana ngo kerongo yanda nera kandara ngaroka legosaka kana kamukwanira mwalimu wane ngana yana cha kuji inaki yona rangiri weti haya ndio tojo somi Kisii school aja uboi ngakia gonyorede James bagaja uboi roji kuna alingire ne form 5 garoro naende akeigo ngabona form 6 rinjete form 6 ninchore tukobe captain ye nyumba yalingiro kusameta yo kuna alingi captain yona wana ngumuikera raisi wana bwa chete ne gari ayaro ante bitobe ande endi misiwe ane on simbogoli ndike gari ayeme agungera pake skuru ange nyumba njage osomye economics school correct kana tapaka u kange nyumba wakaroma akambike temteu ngacha gosoma ojaga yo one TS wana mangana ya kuna gocha ngora ndio kana kumeti karona iko muchi kwa class yekyo ya form 5 abana bako goma yeah yego bako goma awa te omo no yo musinini ataramera no ni chindaru na kya wata kwa somi karambale ba mbute myakara na enda wanu muntu lingo basomya economics umusonge to lingo kuru ku Briggs wata chindaru bagamusho bakamera kandi notunga wanu bakaranga ibaurwa musongo na rumu gato basomi uya ku mu Africa wanu wajire kwera libageri na chire kwera libageri now no musongo lenge provincial inspector of schools Kisumu agacha ukwana na bana bo ega batebitu runge mboro yetire anye go tagete ko huyandra gusoma tena guchia bali mutatagitia basomi tena guchia bali ngabona wo kwa tena guchia wo nugendanka karua achako baseli nando achako ya adudiga mangana gatigara ngachako basoma ono kwa bero mwalimu kabo mwalimu ebese yawo ngo aje kuri musara rene sasa noma ezo musara mutanga na aliyeto timaiti yari ngeti nyinge kabisa matu bagumizinga inge na rusiba zetu 1800 1800 ngagi mujanga nyinge ngagi wono uno mwalimu ono le qualified kabisa qualified okayewo wari kuri kiro modinyi rende mbora nikine na kuri kiro mutinyi na olende ngata wasomi abana abunka Rusia form 5 abai form 6 tuka nkanyora tuanchanire buya toko genda nuya bona bakamanyo buya bwao form 6 akara bakoleta matemwa ngwanga wana 33 abana 32 bakanyora principals wageta ego division 1 Olio lenge kwara ngabangomere nere wikonyorete subsidiary pass nero bwet tagweti na etete nero daide biya nero taete biya na abande baetete now odolende endo ne bagukwana ekarombete Kisii school na irete meeting sita nkaigwa abokonyi we principal ogabe deputy principal acting ware go charara bango yo kore kware ngo muge na wala ngo muge wa ande kana ande ekia bana ba jitu gansikira I think waroche onta kitu wasoma naga pikipiki nkale na bwate akuna kuwa wete mono bibi ngai kwaroche na gole te kurwa se boom chirizo yango ya university na ende
naende Gusii gatwara meeting etatu meeting iri etatu nari gituna kamagambo ngati wasomia roro borone sabu na nko wasomia naende next time mwako ndi nkari kuna liondonga secondary school njale ngaro siwese chin fact na china agachirite nyumba ya ni tangani arenge ya mabati ya kono wasomiri pia kirenge wasometi ichems Kisii school nyindusiri wangake akangira nduru wone mechande alete kanko rusuwaroro bari bago metenga bari banko goma wono nganinche batate isomi abage ni wono batate kogoma nga kinko rusuwo lakini nete iskali ga stick to its rules gaenda nduru kono wale yone kembegia ko rikabani awona bere na ties 50845 namba yane ties no jengara yaje kare yaje namba yorengo wade 50845 onye nyoro ya sana kida ko ni limbora yange tu musara mutangani basi nduru wono lende karonje taroro nchi unate na liete ire ya moyo kaso bongo bwana wekan kongo nte Kisii school ugonye iteba wekanye ite nero ya gatangande na use kadi no tunga after miaka itatu yo kana tukababua mukabagisi school endo de ayegera endo to yani gekira kera actually ngakina wate nduru ngakingia sana naye gogeti ko bana abana na kwa gachi school to wate tuansi mutisha yamu alafu karona baita karawona academics na tagiti tangane ya tangane ninyanje to kwa mupira usinyanje te sports ate wone ngindagete dete muite Kisii school mupira football mupira wa maguru nje wana jete Nairobi sports house nkawale tire football kit nechi nebikoro tu wa mupira wale kadi no one no kalete nduru tukamanya chwa kale mupira turaba temango tukati paka sobo Kisii school yimanyetere abana balengo namba nyutaba maide ego tawa kimupira tukababua igitiki awo bago kiringa to havugire kabuga ngo ngutwanga barabara bane ngacha karona nkurwani ese nguchakire garangiria abana bane ngata ikaransons unyasiuro wahe karansona wasigari wahe karansons ama hotela eke laini soge gari ko bade ba gari abasoge gari ne nwana yo mutakiri aba Kisii school akumiti bali ba bayuri kabire ikara barobana lite ngego gawaira tukando school wone kero ngakia ikawon to wuchi wako mupira wone competition ye province ye ya school usire ntoganda province abanda nantu ana tukora aji Kisii school ono bali bate betengana bote mercenaries na bulita abantu ne kwa bulita abantu bulu ko ta chira jesa chiana nga echiga ma abana abantu bali kwanda bategerera bakabaru bate ana gwa okay kwa rusindo bega banga yes abana wakaru kagekaba lakini ngateba nduri kwenda Kisii school ndi bata guturwa bakate ono to koenda Kisii stadium abantu bagwita n'abantu baraje n'abana babo kumupira undete yogote guchieti twaikani wale alafu stadium nkabaka 1-0 ukawaida 1-0
omuntu orenga kwa kimupira n'umusungu musungite erega chitaka kwa makoboko congratulations well done na manyete mo principal nero course nero take it over from me finally deputy chief wa cha ko principal akayandu chi ali ataibitu so ehonkaleta kurugo ha motego ninche mbakineti ginen motego wagawa kericho ninche dawa watenduru Bisa nana takatura watira bua sini turenda simu tipoka sini tumakwenda bona sintuni ndeto tu ozina bono kwacho irali no ore kwa nduru abu kabisa kwa bekire skuru ano jiko tayina miakira kwa beto rona nge kwa skuti ko jibosio monju ko to skere on stv van smoke ko to na chance Kenani ande to era yunyira na ntura ikasense sabali ya ge siasa ntura ikasense sabali ya mangana yumurai ya sense mo ya tennis kwenda ko ri to na to ya kora yonsi to skere on stv van su como Gusii. Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii. Television ya Ndizi TV nigegendrete gusuka busio kira rituko bono nigotolea sechiro yokoligie maketa oyo manyete mirimo ya yeburunge onye kore maketa nainde otagetigo kore mirimo ase nyumba y'uburaria eyigukina bwango mono ribagariaho na riyeri ebe nobwat experience y'imyaka 3 guchiguro yogukora mirimo na korenta mountorio tumebisero byao guchia se email ya ndizitv@gmail.com gwikomoerio bw'omutinyo y'ogatano na gatatu Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yuburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigobo bwate kigari chobo sombi asebali bakurware amache yubweshibya nabo igukonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria nigukini byabo mbabwate abarindi aseskuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorali bakasi skuruyo omwano abigati yabali yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebokubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabire isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV ubwansu bw'Omogusii. Biamano mwanju muri Ndizi TV karanda takoba ime yumurubiru muganone ready tukira na gote itorna James Kenani anda to mugano kabisa simaro yagoniga otoire na kya kinete skuru goja anda bono obeire omorokia as skuru ya ruru Kisii skuru ojire nduru no agende to bokore bwae ando soira sensemo yengoyo ende to skuru jusinyora na otora sensemo mitanda Facebook tonyora Ndizi TV News Digital kwa sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV so nya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News James ono no nduru kwa ene kilime pira ngosa serious kabisa na nemi zikiwa kwa nduru hade miaka kwa bero bino ebintu na koleta aro ne binge na ne bia
Pero jirende ngai karorong kanyora mbabwati electricity estima to school. Chita bale nkorora pressure lamps na zero Ine amatangi ote tuze chitaya. Chita ichi chinke ko muika. Pressure lamp. Pressure lamp. Na ichi alengo. Nga ende ministry ya Nairobi, I mean education Nairobi. Ngata banita kite generator. Kani ministry? Yeah. Abunduru ngero gyobwate what debut is. No, mbora bangende skuru yana. Wante wana je tiangende kulinde yana. Ye jage wana. Bas. Ngasawalende wakaruo. Wakante bi skuru ni kama Machakos. Ibwate generator enene. Yanyo liromururu. Igo. Ene ministry ga debo. Yone ntoko kara toko bateria. Ogenda roro uye generator yo muchiko yewe kanduru. Yes. Gari gari kampa ke skuru yo. Kaiwe generator. Kaira pakanduru. Ninyanje pe kuna korosa wasini. Kanero muntu ka sadi street. Kinga. Como tukabuaterana generator yugo ke skuru umuriro gatoka urabo gutoka abantu babasoma skuru gawe yabona skuru kabuya megene kwa betendo urubona emyaka na bombe to emyaka kyanda kai wasito korukuru nduru bona kwa kora yonsi myaka yonsi ge yango te ye ndunkire ntara kwana ikwana Oburai we skuru no burai oikobo muge ekera first of all abana bali basomye mbarai guka wongo una banta banene ige approach gutorane ngao intanga ni elina atwarete ne yoko ene kianga if na gokonya baibuli inga nduru na ere ko sura chinke ase skuru chonse pi kire nyanza ikera nanyo ete mbabwate oburemu ana ichuni baga twali biregita kaenda pakaroro ngasabe kiregita kyabo of course ko ga ngakombo kiregita kyabo iga chike kara ni karosio ko eni megondo na wana bi school ngatego to kubwatirana kuna bi gachibut no aro abeke ya twagenda usimeke bituma wana nya to kwanda usimeke bituma como ali ngaro monene kabisa twana twarosio mulero twa utaro twara sambe bituma twana kugamba chi imigano n'abana matono ago na bagwangiza na barabana oya badanjete and ngo abadana bari gukonya gusira bari yes na bata bari abari mwabuna bari maero mwari mutana ninje ikiara nje tingo enda nje ocheki mwari muri nagachira na cheki gaswa kuri class tingo enda komo cheki onye tingo mwari bagache bacheki kiana igo na butu kwa quantity staff room tukanjirana nga na buto goteberania na buto gutarerana tuteberania iskuru to konya bana baite ikere kinagi ntekene so gutarana tu wono asengenjo yokulima okutwalime twabekire ndagire skuru fiche karugwa ya chance sabe no yeriga samanya yes yeriga na ingajimera yemo strike yabo ndurwa twarange kuru ndabona banyure cha mbanye chai ya sore spa kona irante kanyara lagomo ngwalengo no eso mucho tukura bora ndo kari potri kista kana school to ango report kona kono ta kanyara wani wagomo nkabarange esto kipa mote vitena ine parir ingekora
isukari etale ngisto nakonya alire ingugwatebeti ya ntebi ugwatebeti nakonya tindatebiyunde mwaigule munakwana of course tarige gusinko gambe kere skuli tinda batabagera na wande paka wiko mbale ngaro abakamba mbale ngaro ngabuli okay you have had otevire konya tarate bionde nanje negas najete Kisumu iyo wali mutagete esukali ere tuebe kwe chaine mutaragenda usomi birasime kirimboga uchi dining mat bali mutagete wende kirasi genda kira ibirasi jibiga so but it's like you kaire just like that bagani birasi yeah nani ngawate mora tegere bintu muto mirimo kunyu sukali ga yo tumira musomi ntu mwana nkoganya ngirane tukwane mwana ole sukali kulori bakegera yes so na wene njoit sana ukabandu 9 years yes ora kwa kurite kurunga iwachete there is a story there ba chete kuntalera school baro yep abantu ministry ya Nairobi obsakuru ministry bakachalende pakanduru ngatukira mbantu sarende be senior director of education ngabatalirende ngaborokia unana aletete umuriro gustima nkabeka nandi na chiete roche kabeka engine ndararo iwaka mache pake skuru na ga skuru na bekire tangiro chigorali yani kawa modern school aswano bakandangiriwono nga ndokutagite Nairobi ngweno kwa Nairobi ingigera koroko lebinde byonzi nduru James kuna linge principal ro ni skuru yani ero tomware ndero igaranza tu ino utanjite gasi yae ekero wanyite okorera abantu gasi ibintu nebingora akore dietane tibije utakere okora biche bikoreta maya ase skuru ego skibosi yae yes kono kwarangiro ujine Nairobi nabo ofisa bekisemi after ba utalira ase skuru akana kuroba gantenga mbya mono gwaje skuru yao tukarambio orobireti ndo taroche ndoroche geita ingegero tabe geita ese skuru ngade kona se yitu wana na abana togotebera nubuya bariko tamma bariko soka bariko gende batugatiba bagandebya ase mangana security no bwento bweke igeita ngate ngoirana nguginde kubeka now ikawa igachamo nekera abana bakari wakumupira quarter final y'umupira football city stadium Nairobi aho ndabi utagite ndo isanete one utagite ogende ochikwegera administration ose management oche gosomia aba principal wande education officer wande etc ali bandu metuchi university ya Leeds LEEDS tualinga na wande wanne skura shibaka kwa mbona ni sikali andu meto Leeds country gere Leeds gere bongereza tumaiti Leeds United niye maite mageti mnere gero niye maite una chiete ngachikwegera lende training of trainers Wala kurusire school wewe wiga lwa kurusire school yonya kwa no I wasn't happy yani paka umetenga kinera bakirango ne bakoranyora bambuli mwalimu ndika uko irana yani banyure tu ne school ya mukirete yo ewana wajiri Leeds na hebongereza ire nengegara kurwalia baka set up a project ya World Bank Kenyatta University school you I mean ya asagu
bateba kuru Kenya Education Staff Institute bone gasi yango somya administrators we Ministry of Education nga appointed the deputy director kwa bwadi ke sisana kwa gonone vitali vike na wale walenge kera ekero interview ya lenge ko promoted to that level yugo alimu it happened nga mumbuna lenge bagantumire tigiti inche wa attend interview inche na ina ganchire gutiga gutuka nkali ondonga e Christmas wika na wayuri bana na bona wika machiko hiyo bona li inyiwe tu bemwete na kiboko langike manya konya wala tata na sawa robiri na nyore information tiye genda kuchokora interview ngacha ngakora interview ngache Christmas ngatenya saimbu yamu interview irende ngaita yari to chitirende to blocking kwenye serikali ya gachire na to akolera kuru injarange deputy director alenge ulingi principal ya Kiricho ulingo kwa Arab South amadu ngaki ngani kwa beta sensemo ya ridi ya Bungereza 9 months kanyora maigeri kabisa ugasomi experience yake yarengo asini oro it is good kera it's a very fine difference okonyora ngenjo wasomi umwana ure nursery ngenjo wasomi umwana ure primary or secondary or university now awo through education bakoliki wono mbale bali wakole gasi tuliwo kutumia the same approach uikule oliye approach ende eko make wancha bagoka na baro enjoy iko okora kipego kya kosomiwa muna nyoletere eko kya wantabane ni ya si usungu wako te wakuruka simulation ogo pretend ngege ndigete nkyala unabono muri wokire iga iyo muri woka iga nyumba ya chagire koji now nalia korangeri wole umwana wakirwe no yonde amanyinga ngo intakale haji gontu coordinate ebintu ebiga oikira bono nabo ogosomi gotenene bono lende wakwana naba kumakeria watano ngenge ndibakora ni kumanya ukoleke asengi chuhi ubima yene ende kabiri kiriki tanga kuna gosomi and how to create ngenge tukune ikyo mbora amba inu na mole abantu be media ibintu mbira abantu bako perform mwa twakanga na maene mu uri wakiro nkara bono nabaro nabo bawosomune ugochiko wacholi ibintu ebyo n'ugochiko byarenyu n'ugochiko birika nari n'ugochiko bisoma bisana bono wajire bono wajakira bokorari bwao asisi nandesi ya Kenya nande ibaswete goji kanataka na bono tukorera okay agone kanu tweta agu abantu ba Kenya Institute of Administration batagete ngande ko principal igo if I'm getting the recruiting agent kuna okandangeria abantenga na nchiko principal gwajet ile kali tu konkarangu gochia board for interview a board gatewanga uno mokemono kadena magaman tara konga na maino ya tara konga yes etiaro mete abantu so migalia permanent secretary so principal secretary na abantu abanene abantu bono nataka dura bwatira bungo ire nande wiki ende kyagero mugano no mugale sana antura ikasizemo ya siasa antura ikasizemo ya tennis ojikonte tujukorro iko nganchire ngo ire weekend nditujukoendera sumuru mugano mwachu molero ndi Steven gotwara ngwa James Kenani oyo gotwara mugano twera ira masomo ayo kanga kya korre mere ma sense itu ya Kenya kondan ko goira weekend elinda chukotwara mono
atevindia jageta mangana siasa ngakiara se kirugo kioba umurai ko se president asensemo ya tini toskene on this TV Bansmuzi mena botamo yokoratero murobero Brighton Makoli.